Današnja druga lekcija za studente medicine se odnosi na lečenje srčane insuficijencije. To je također veoma često oboljenje s kojim ćete studenti biti suočeni u svakodnevnom radu. Kod srčane insuficijencije dolazi praktično do popuštanja srčanog mišića, zbog čega srčana pumpa više ne može da obavi svoj posao i s jedne strane dolazi do zadržavanja tečnosti, odnosno krvi ispred srca i posledičnih edema, da li je to u plućima, da li je na periferiji, također do sniženog krvnog pritiska i jednog osjećaja stalnog umora kod pacijenata i nemogućnosti da obave svoje uobičajene poslove. Dugo vremena u lečenju srčane insuficijencije smo koristili kao prve lekove kardioktonički glikozidi, koji su pojačavali snagu srčanih kontrakcija. Međutim, onda je shvaćeno da kardioktonički glikozidi troše također mnogo energije srca i oni zaista neko kraće vreme mogu da poboljšaju funkcionisanje srca, da pojačaju snagu srčane kontrakcije, da se povuku simptomi popuštanja srčanog mišića, ali u suštini to ide na uštrb preživljavanja, jer pacijent tada ne živi duže nego što bi inače živeo i njegovo srce se iscrpi u stvari u tom jednom preternoj stimulaciji. Oto do danas kardioktoničke glikozide, pre svega digoksin, koje danas još uvijek najviše koristimo, samo u kraćim vremenskim periodima, da onda kada smo drugi lekove već upotrebili, da dovedemo do povlačenja simptoma srčane insuficijencije. Danas su glavni lekovi u lečenju srčane insuficijencije ACE inhibitori, odnosno inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima, beta blokatori i diuretici. Blokatori angiotenzin konvertujućeg enzima dovode do smanjenja angiotenzina 2 u cirkulaciji, čime se snižava periferni arterijski otpor, jer dolazi do relaksacije, odnosno širenja krvnih sudova, što olakšava srcu da ispumpava krv i na taj način praktično se srce na neki način odmara i omogućava mu se da one svoje preostale snage koristi na racionalni način. ACE inhibitori su veoma korisni lekovi za ovu indikaciju, jer je za njih dokazano da produžavaju preživljavanje pacijenata i danas nema pacijenta praktično sa srčanom insuficijencijom koji ne prima ACE inhibitore. Ranije smo rekli, kad smo govorili o lečenju hipertenzije, da ukoliko pacijent ima problema sa suvim kašljem, do čega dovode ACE inhibitori, agomelatni bradikinin, može uzimati i blokator receptora za angiotenzin umjesto ACE inhibitora. Druga grupa lekova su beta blokatori koji se koriste za lečenje srčane insuficijencije i danas najviše koristimo selektivne beta blokatore, prije svega selektivne beta-1 blokatore, bisoprolol koji je danas najviše korišćen, zbog toga što se eliminiše i preko bubrega i preko jetre i praktično ga je nemoguće predozirati, sem ako se naravno namjerno ne uzme već količina bisoprolola. Bisoprolol i drugi beta blokatori otklanjaju ojačani uticaj simpatikusa na srce, jer simpatički nervni sistem je zbog toga što srce ne može da ispumpa dovoljno krvi, on u stvari pojačano se aktivira i onda stimuliše srce više nego što treba. Adrenalin i noradrenalin praktično su u višku, dovode do brzog rada srca, što sve troši energiju srca i dovodi do toga da srce neracionalno kontrahuje, da ne može svoje rezerve da iskoristi na pravi način i pacijent ubiva sve gore i gore. Kad primjenimo beta blokatore, pre svega beta-1 selektivne blokatore kao što je bisoprolol, mi otklanjamo taj negativan utjecaj simpatikusa i omogućavamo srcu da se odmori i da opet svoju rezervu iskoristi na bolji način. Tako da veoma često se daju u kombinaciji beta blokatori i ACE inhibitori za lečenje srčane insuficijencije. Ako srčana insuficijencija ne može da se suzbi za te dvije grupe lekova, onda u trećem koraku često se dodajemo sada jedan od diuretika, to je spironolakton, za koga je pokazano da, to je diuretik koji štedi kalijum, koji inače blokira receptore za angiotenzin, za koga je pokazano da dodatno smanjuje smrtnost kod pacijenata koji su već na ACE inhibitorima, beta blokatorima, za još oko 30%. Osim toga, za njega je pokazano da je vrlo efikasan i kod rezistentne hipertenzije, to jest ako pacijent uz srčanu insuficijenciju ima hipertenziju koja ne reaguje na uobičajene lekove, onda dodatak spironolaktona može da reši pacijentu problem i da dovede do normalizacije pritiska i poboljšanja simptoma srčane insuficijencije. To je i nedavno shvaćeno, pa je spironolakton nedavno, pre nekoliko samo meseci, dobio odobrenu indikaciju za lečenje i rezistentne hipertenzije. Tako da sa ta tri leka praktično možemo da pomognemo mnogim pacijentima, osim onima kod kojih je srčana funkcija toliko oslabljena da je ejekciona frakcija pala ispod 20%, onda nikakvi lekovi više ne mogu da im pomognu i u tim situacijama jedino može da se razmatra transplantacija srca kao opcija u lečenju. Ono što je isto bitno kod pacijenta sa srčanom insuficijencijom, još jednom da podsjetim, da je kod njih kontraindikovano davati blokatore kanala za kalcijum, jer oni mogu da pogoršaju stanje srčane insuficijencije. Toliko za ovu lekciju.